Fl-aħħar sigħat fiequ 65 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 172 każ minn fost 3640 test. Bħalissa hawn 2497 każ attiv wara li anki ġew ripatrijati 97 persuna. B'kollox fiċ-ċentri tal-ittestjar saru 161,236 test. Ingħataw ukoll 736,727 doża tal-vaċċin, minnhom 389,263 kienu l-ewwel doża u 364,899 persuna issa huma kompletament imlaqma. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li hemm 19 il-persuna pożittiva l-COVID-19 li qed jieħdu l-kura fl-isptar Mater Dei, b'wieħed minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Għal ukoll li mill-166 każ irrappurtat il-bieraħ 126 persuna kellhom bejn l-10 snin u 39 sena. L-età medja tal-każijiet tal-ħamis kienet ta' 26 sena. Għal jum ieħor ma ġew irrappurtati l-ebda mwiet brabta mal-COVID-19.